Minta kasni nakaliang jong kahito West Jaintia Hills District, hapo kajingalam u Presiden AG Saten bat u Secretary Hami S. Rimbai, ringkat kidukhat jong ka district, kilalet ban yakendu bat i officer badekmi ya ka MTC Meghalaya Transport Corporation Jowai Depot, ha ka bayadai bat ka jingle lindet jong ka sorkar, ya ka MTC ka badan ha Jowai. Nakatakadaw nakaliang jong ka seng, kishim ya kasin jam bandawa nakasorkar, bahkan pet ikijing jong kibriu kibadon siya kandikatahan, kamtam yikitu kitahan baladu ya ki kali bus Jowai to Shaipung, Jowai to Khanduli Hamran, bat sikiwi kiwi ki jaka, kiba kibriu kibadang syania kalit kawan haki bus MTC Jowai Depot. Man ini kita nampak yang dari sini taksi itu. Oke, sini dia. Dia ini kan. Dia nggak sebetulnya ada inspir ini. Oh. Lete Amat jiwa ada inspir ni. Saya ketika hatus nak mengidukan wacom ke hadukat wan ni jinglos kepir ni. Sabun bersih terus. Adjust di malu melak wan. Berapa sekali kau sih dia tanah plus. PM higi binu ki NGO nani ki ason nani ki grup her dewan sekiwa buat dia izin rakyat ni. Aduh kami isi lah. Karena kalian yang higi ni kuat tu kong. Kau ada di luar ide mari kita yang ni. Iya hati kada tahu dia orang setengah lebih orang lagi. Man ke MTC dah ilah ke pincong ke. Nunggu. Nunggu. Oh, you saya buat ibu hari ini. Kita cuma tiba di ukuran. Mana ini bukan nggak tem itu kelar gitu, no? Aduh katanya kita minit ini kita lagi, no? Oke. Karena ada yuk lima biar mau harus dan dua orang sih, orang mau kan Ya pi teman MDC gitu. Ingat. Ya kita seru teman. Kita tiba habis beli. Tahu boleh kata. Atau minta kesini bila one fee ini ke MTC ke badan hang ni apa juai nilai yo hi ki poin yu katukan ni sepang ke MTC juai report bun bahagi jing namar ba balai ni hapan mi segane ga jaka dei naga daw ba ki passenger ki ba jukudan kam ya ka MTC adu juai tu Khanduli juai tu Saipung juai tu Pala lebu ki complain bahwa pagi lu bidu bentau ki changing gi namar ka rilom jain tia hi bero ko wi ka changing bah ka kam kali kalau ki passenger ki ba chong ya ka MTC te mata kesini ngeli kendo bat kini ki nang tre jong MTC hang ni hapo juai tau ngeli yo katu kan ni ki point namar ha kan ni ka MTC badan ha juai ka bon bah ki jingduna nado ka building ka in thong nado usnem ar hajar khat kendai kijing lai penlek pentrei ki kam ki jam jong MTC pilong ki berko anu kata tagi pos ni layo ya kijing tip malu mala ki pos jong ki EDM ro kam don show ka UD ro kam don show tagi pasong hang ni ki dai ki suki tang suki sri ki suki ki badai ki suki sem ki suki pat sa ki la dulu te ni nang kaliang ka hitung West Jaintia Hill District ni bu ya kajing dawa kamtam ya transport minister kamjo le ya ki head office kiwa ki badai pek ki badai kmi ya kan ka juai tau naliang ka MTC wa ni kerpat ju repi bat ni dawa hero ba pin penurlong no ya kan MTC ke badan ha jawai dei ka daw ba pelong na ka daw ba balai ka MTC ke teko hagi no ki benta ki kam ba ka ki kam kali ne ki kam nado ki post ki staff ki official staff ki mechanical staff nabaro kiliang ki kalilo kim don show kariso giting tray kam jang ki staff ro kariso ka kariso kam ya deso bat ke sing tray lang ki staff tani ni naliang ka hito West Jaintia Hill District ni bo bat ni dawa hamtam ya i transport minister badai pej hamtam badai ro ujai benriu jong ni napo karilom Jaintia balai ba pim simpi ya kan kam balai ba pim take ya responsible ni nagaliang jongi ni dawa ya pibat ni kwa hero ban penurlong ya kan ka MTC ha jawai nang ba ka MTC kan long
kaba ipo ipeng kenang baka jawai hiro namar ka jawai ke dei ke hit khimi jong ka rilum jang pia